Breaking news, South Sudan. May 7, 2025. The escalating conflict and humanitarian concerns. UN urges de-escalation. The UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, has called on all parties in South Sudan to urgently de-escalate tensions to prevent further deterioration of the country's already dire human rights and humanitarian situation. Since May 3, fighting has intensified between the South Sudan People's Defense Forces (SSPDF) and the Sudan People's Liberation Army and Opposition (SPLA-IO), particularly in Fangvik, Jonglei State, and Tonga County, Upper Nile. Reports indicate at least 75 civilian deaths and thousands displaced. Attack on medical facility on May 3. An aerial attack targeted a Doctors Without Borders MSF hospital in Old Fangvik, resulting in at least 7 deaths and 27 injuries. The hospital, serving approximately 110,000 residents, was severely damaged, disrupting critical healthcare services. Oil industry threatened amid regional instability. Sudan's army threatens oil export routes. Sudan's army has indicated it may shut down facilities used to export oil from South Sudan due to ongoing conflict, posing a significant threat to South Sudan's economy, which heavily relies on oil revenues. Political developments. Leadership changes in ruling party. President Salva Kiir has promoted a sanctioned ally to deputy leader of the ruling party, a move that may impact internal party dynamics and the broader political landscape. Revocation of lawmakers. Appointments. President Kiir has revoked the appointments of 10 lawmakers, signaling potential shifts within the Legislative Assembly. Health crisis among refugees. Cholera outbreak in Ethiopian camps. Thousands of South Sudanese refugees in Ethiopia are facing worsening health conditions as cholera spreads in overcrowded camps, prompting warnings from humanitarian organizations about a potential health catastrophe. Controversial deportations by the U.S. Court halts deportations to South Sudan. A U.S. federal court has halted the Trump administration's attempt to deport 8 men to South Sudan after their respective countries of origin declined to accept them. The court cited concerns over the deteriorating conditions in South Sudan and the risks deportees may face upon return. Cultural initiatives for unity. Pajulu Cultural Festival. The Pajulu community held its second annual cultural festival in Juba from May 10 to 12, celebrating traditional songs, dances, and attire. The event aimed to promote unity and cultural preservation amid ongoing national challenges. Malam di tian ke kedial celada tagalong ko jalin kene kalain bakne ko biar dar kan ai biak bilin an wala ineban ke kalar penting wa kasa Sudan keleu ana country ga woni ga payang ke dar sin chine ban kan tam ka gone di entalian kan ka tin tiro di lat pang kan wala ken tiro di lat ka gone hep den di tam kan kono tan ni jirang tong na ban ka jan buana ma goro di ro mat ko buana na ko di channel ma di ja work ke di subscribe ko na ma chine na re jan di ja kula jabi te loy da long ko ti en kan kan ni siang kan yang dun kan na ten kam ne ki awo ka re la ren tam la tan go ne kam ni ata dan chi wo kor ko nyam ka je ka sa Sudan ki wo ma ka mun jam kan de da re sa Sudan dan mo go ne bi na ling tan yang cha do kan pi no kor wo ni an kam wo ko nyam be ka sa Sudan god ne ka pan ga cha wut mi yang chale kolok gai yel chai la noi chai na pan kane te naga wa ka Malaysia an ten bare wa ka pan gak aka na put mi chale kolok gai yelo kolok wa yan ai ram yang ni chi da kai do no wen nan te na da wich jen ku man to da wich no wich te te to wich ko wan te ne do ko je da wich ti je tar kana no kana nga ja no mo ko jen ram chi ya awajen la jen of happen teten ge no wich ke wit mi tieka re ragan dit kwel bana pwaga re wich tit man te deine men chi deine pwatan wa mo la ten ani siang la dela be jen wa man teten do bare wich ko be ban pwagan awang wa ma si deine si kanatit den te naga wa ke Malaysia na abarlak kana abushak
Kaneda nakun misal kolo gaye. La kolo ko wajan na ye na gwatin tetin bo era ko bo fuap tan ni to fuak. Bro da rit bo watan cham ke gwa la ke kan. Wai chi de ni troi chi kana bulti ke India la ba ka ja. Kai chang ya pan cho kolo ka wala da fuak. Wa kare da karore ko da fu me gwa da dong chang ya. Ta kolo ka jo nak kan de ni so tarak. Me chana go sa ngai jo no te gum se ora la ne dia le chiang re within de ten me anu wan wu na ko de point de deu no ko de wa tao o a chi de ni chone de na a wel le kan a bu chok ti ga ne ta chi kan ko dwan mach kan no go no de point wu de me chala ko lo ga yer de na ko de wa tao na mo me chara va pan ka pangak a lar to ko ken ka kwi yuan awa yuan te kun pin ka la de gen wo de ne dia lan cha yan de ka loy ko de mal da ko bare wech anta ma ku re ku na kan no mare ko rodian kana mon chi kana ku pin no batan jel ke yuan ti ta non yuan dam de fe re wini be je yar ko tala wam bi jal ke ko te kor keten chi kan ku ma sa Sudan ti no de mar de jaga te ten kan loy nan te cha yan akan kat kwaran dit ni da kare ma cha kan ne dia ko me cha yan kel chỉ cần quên pin nhỏ đi ăn kalon có đem mal dat ten re wai ka sa Sudan có mất mal ten này dần bị chỉ ăn bị kule dalo có de kan lo kan gor kan bukan lo ka jade kan lo to ka buat ka mi se yan ma tala ka buat ko de kan dial ko de kan do de no gor kan de kan ka me tin chuch de kan ka jabatok chỉ ka lar ma kam kum sa Sudan kan dor dial ko mi mon ke international community tin gwi re gwin ano de ne to de ka malun ci ka laro man ci kana kun pinya na yara do de ngo ne de ta len te ga ji ai wo ti cha yen ka yirol akwa yirol ke ga bonaron ta ga yirol wane ta cha ga yen ka ne di chup dia ka wan yam raman kula porem te kar ka la ka ta la dum wo wung cha la gai kam ban kan che de la ne do wai ta yen ka tan dan yan aga kan do da kana kumpine gwa anu musika na dirom ne tar la pin jano governor anta ka yirol che ji ayo ke glad ayo cha ba yen weda ke to won mishala kaiten me gono bodem kaneto an cha ba yen no la cha ba yo ma cha lat ka cha la da no raja mo tok amisi tok ka den kor diom tin tuwa awai chi dor mishala podulo siga ngare na raw de sika na ngar ka so Sudan de na ngar mu ditlong na ngar culture ka siga ngara mo sika na ngar du no awai de ma cha kon gor du no cha ma de ler tin lat kan tam no na kan den pai tok radio ka ma pai wan ti a kan ten go ne de ne ga tem ya ka go ne de yan ta liam ken mo ka kana tok at erepto wano kam to kan tama du no ko kam lo su ma kel kan are che ka ma ne kon no chi den to wan che ka te dien che kana to pen wo chi ne te no koran tan no ka sa Sudan kan den drang ta tang ken ta ba da wini ken pan che ka me che kon alin du no mo da wo kan ka ban ko chi an pe dien ne kon no ka den to wan lo ne te chiro lat pan ka ko bo ka cái kem ka ko bo chi ka ne de top chi kan tren nan te chi kai dor ka mayan dit chi ka ne de chi kai dor ke chi dian ko chi kan koran ja ga nang ten chi kan look ke chi kan la ron ko ma chi ko mo ga ko chi ne tem wa mo ko ne ni ka ale den te ten to pan ke den to long ka ne de ko yan wan de baro ko den mo tem di lo mo de jar poi ci kono na no ne de ci dian ka business ken jaga laten ka ne ti bel per de ne ti kit awonem pa ne ti chero de la ne ko ru yan wan no baro ko den yo no ngo ne dia la ko ta ngot kan ke che ku dal ko du ken ci ko dian ka to ka chok den wan ten wo gan ten
na mo mesi trop kai lara kana no biga te dian biga na to chikan ben ke din no aru kalat kana ngo kon che kon di kor ke ya an kore cha to kana chi ne nok cha korlu chikara yo mo chikana kun king te ta ya wo kamai kiti kan dar tambo ne de ne de mo ye ba jam garu ngam ko de yent de lianten abane lu nge ya lar to kana buga dia tema